Poštovani gledalci, ambasadori dobre usluge u poseti Sjenici Republika Srbija. Naš domaćin, veliki hotelski kompleks Hotel Borovi i draga gospođa Lara, koja je PR tog hotelskog kompleksa, obilazimo sve lepote. Od Uvac, čuvenog meandra i onog lepog orla koji leti da ga posetimo, do prelepe džamije, naše valide, carice Sultanije, do crkve svetih apostola Petra i Pavla i mnogo toga lepo što ćemo vidjeti za 3 dana, ali ovde smo došli da vidimo brend Pešterska Visoravan i čuveno Gloveče Sjeničko. One su upravo danas došle, mi smo 22. juna, koliko je sad sati, oko 14:45, toplo je. Tako je. Poštovana Laro, ispričajte nam gde smo mi ovo, došli smo sa grupom kolega novinara da kažemo kakvi ste vi sjajni domaćini. Meni je drago da vam se dopada ova naša gostoljubivost, da vam se dopada sve ono što ste vidjeli ovde, da pozdravim sve ambasadore, dobre volje i usluge, dobre ljude zapravo, tako je, sve ljude dobre volje i dobronamjerne ljude i da ih pozovem da dođu u Sjenicu, da dođu u ovaj fenomenalni dio Srbije, da otkrijete sve ljepote koje mi imamo kao prirodni resursi. Uvac ste jučer vidjeli, Peštersko polje, vidim da ste fascinirani, ali prije svega gospođe krave, moram da kažem da su ovo velike gospođetine. Jedna stara narodna koja kaže ko ne zna o sebi ne zna ni drugom. Inače, mi sjeničaci tako funkcionišemo. Ovo je između ostalog i naše životinje tako funkcionišu. One pasu ovde slobodno? To je najvažnije da napomenem ljudima da inače sva stoka u Sjenici je na slobodnoj ispaši. I pasu izuzetno kvalitetnu travu. Tačnije pasu čajeve, odnosno trave koje mi koristimo kao čajeve. Ovde na ovom podneblju raste jedna trava koja se zove trava iva. I jedna stara poslovica kaže trava iva od mrtvog pravi živa. To jedu naše životinje. Pogotovo na našoj farmi Caričina, farmi porodice Selek. I mi te proizvode plasiramo u našem etno restoranu Hotela Borovi, tako da je to jedna fenomenalna gastronomski užitak za vaše Sjenički sir? Sjenički sir, sjeničke paprike u sjeničkom kajmaku. Bivolji kajmak također je jedna deluks specijalitet. To ćete sutra da probate. Fenomenalno. I samo da vas nešto pitam, mi smo sada došli drugi dan početka leta 2023. Tako je. Šetnje, turizam, vožnja biciklom, mnogo toga lepog, zdravlje, pre svega čist vazduh, bilje, ekologija, ali kada dođe zima, ovde je tek interesantno doći da nešto kažemo i o turizmu u vreme zime. A pa to je već posebna priča, posebna čar boraviti u Sjenici tokom zimskog perioda. Kada razrađujemo zimsku i turističku sezonu, ski centar Žari. To je jedna fenomenalna priča, sutra vas vodimo obilazak ski centra Žarija, a i naši prijatelji će imati priliku da pogledaju nekoliko kadrova, tako da pozivam cijelu Srbiju da dođe, ako ne ljeti, onda zimi i da posjete ski centar Žari, naravno Hotel Borove, tu ćemo vas smjestiti, jedan fenomenalan luksuzni hotel koji se nalazi u Borovoj šumi, okruženi smo, imamo trim stazu oko hotela malo jače od oko 2,5 km i ja često našim gostima koji ne vole da se bave fizičkom aktivnošću, a obzirom kakav vazduh imamo, zdravi vazduh, često napominjem da ako se nekome ne šeta tom trim stazom, mogu prosto otvoriti prozor i to je sasvim dovoljno disati. Jer je Sjenica prije u Jugoslaviji zapravo bila jedan od 2 grada sa najviše koncentracijom ozona. U međuvremenu ništa se nije promijenilo. Ovde ljudi žive od poljoprivrede, od stočarstva, od zemljoradnje, nemamo fabrika. Tako da je to jedna fenomenalna priča kada je čist vazduh u pitanju, a toga nam u posljednje vrijeme najviše nedostaje. Sve više živimo u velikim gradovima, velikim zagađenjima i zato poziv svim ljubiteljima prirode, čistog vazduha, ptica, beloglavog supa kojeg ste malo čas pomenjali, da dođu, posjete nas i druži se sa nama. Čuli smo da je Sjenica kao prelepa opština mesto u Srbiji sa najmanjim brojem oboljevanja od astme. Tako je. I kažu svi da je Sjenica zapravo prava vazdušna banja i da mnogi dolaze i odrasli i sa decom da budu pre svega u hotelu Borovi, koji je sav u borovim šumama. O tome da nešto kažemo. Disanje, šetnja, zdrav život, ekologija. Pa ta naša trim staza, malo čas sam djelimično se dotakla te teme, je upravo poenta u tome da ta borova šuma, naš hotel se nalazi na 1050 metara nadmorske visine, a inače Sjenica se nalazi na malo većim uzvišenjima. Generalno ta nadmorska visina je zapravo idealna za pluća, revitalizaciju kompletnog organizma, ali pluća pogotovo. I zato mi u Sjenici nemamo uopće mnogo zabilježenih slučajeva astme i bronhitisa. Ukoliko teško dišete, dovoljno je da dođete ovdje, provedete neko vrijeme sa nama, družite se sa dobrim ljudima, vrijednim ljudima, gostoljubivim ljudima, jedete zdravu hranu i dišete. Kakav vazduh? Uživate, magija. Ono što treba da kažemo, mi smo sada ovde na Pešterskoj visoravni, da smo mi na tromeđi. Jeste. Da oni koji žele i iz inostranstva da dođu ovde kod vas, aerodrom je Podgorica u ovom smeru, tako? Jeste. Imamo aerodrom Sarajevo, imamo aerodrom Kraljevo, imamo Beograd i svi koji dođu
za čas kao i mi smo došli iz Beograda, nije nam bilo teško, prošli smo celu zapadnu Srbiju, vi inače pripadate regiji zapadna Srbija. I sada sam taj dolazak ovde pričinjava jedno zadovoljstvo kroz taj šaroliki krajolik Srbije, pun zelenila. Neko ko dolazi možda iz Bliskog istoka ili iz Afrike, iz drugih zemalja, kaže, brate, zeleno, lepo. Ono što je interesantno kada je Bliski istok u pitanju, obzirom na pustinju koja dominira u arapskim zemljama, njima je ovo interesantno zelenilo, oni ovdje odmaraju oči. Zašto? Upravo to njihovo sivilo, njima je sve sivo. Te pustinske oluje, prašine, i upravo kada dođu ovdje, a sve više se otvara ovaj kraj ka Bliskom istoku, i ono što je najvažnije jeste ljudi odmaraju i žao im je da odu. Odmaraju prvenstveno svoje oči, a onda i sve ostale organe. Kada neko dođe u hotel Borovi, šta vi preporučujete? Može da se bude vikend, može 10 dana, da li je to, imate divnu salu za poslovni turizam? Tako, imamo konferencijske sale koje koristimo i gdje se sve više, obzirom da mi Sjenicu, od Sjenice pravimo novu turističku destinaciju. Sjenica ima fenomenalne kapacitete, prirodne resurse, nešto što zaista svijet treba da vidi. I sve više ljudi to prepoznaju, poslovnih ljudi, biznismena prepoznaju, u našem hotelu organiziraju konferencijske sastanke, druženja, stomatolozi, doktori, raznorazne zanimanja. Konferencije, kongresi, ali i team building. Videli smo da imate jedan džim dobar, jednu dobru gimnastiku, a dole imate, kakav je ono bazen, nije mali, baš onako lepo. To je jedan od najljepših wellness i spa centara u regionu, sigurno, koje ćete vidjeti. Imamo džim, prilično kvalitetan džim, imamo wellness i spa centar sa bazenom 25 metara puta 13 metara, imamo fenomenalne spa sadržaje, od aromaterapijskih sauna, od turskih kupatila, od slane sobe, od saune klasične, od finske saune, od džakuzi kada. A masaže? Masaže, apsolutno, to je interesantno što na masaže rade Turkinje. Znači magija? Magija je, baš je samo da dođete. Inače, slogan našeg hotela kaže kada poželite sve ili kada poželite više. Ja kažem, vaše je samo da dođete, da poželite, naše je da vam ispunimo. Imali smo priliku da nas ugostite sinoć na večeri magični gospodin kuvar, dva kuvara. Oni su vitezovi kulinarstva. Šta su nam ono priredili? Ono je bila magija. Ono je bila gastronomska magija, ono je bilo užitak za vaše nepce, za vaš stomak. Ja vjerujem da ste uživali, da vam je bilo ukusno. Ono je u biti sve naša hrana koju mi proizvodimo na farmi hotela Borovi. Pogledamo dakle pravo, goveda su sjenička. Tako je, to su, znate šta je? Koriste hranu, bilje sa... To je ono što smo pričali na početku, tako je. To je ona zdrava hrana, zdrave trave koje ne pasu i onda, mislim, krava mora biti, ono kad pase, to ona mora biti zdrava. Šta je još interesantno kod naših životinja? Naše životinje su na slobodnoj ispaši i one dugo hodaju, znate? I one u tom hodanju, koliko god da se najedu, koliko god da preživaju, one nemaju onih ružnih naslaga masnih koje su nezdrave. Masnoće koje su nezdrave za organizam. Tako je. I po halal standardu, to je jako važno da se... Ono što moram naravno da napomenem jeste da je hotel Borovi radi na halal friendly koncept. Hotela zastupamo taj koncept. Alkohola nemamo u našem objektu. Isto tako zastupamo generalno halal način. Ušli smo u proceduru dobivanja halal certifikata i vjerujem da ćemo da završimo to na pravi način. I šta nam pripremate za sutra prepodne? Za sutra prepodne spremamo jedan spektakularan obilazak farme hotela Borovi u selu Caričina. Inače, farma je vlasništvo porodice Selek, vlasništvo naših investitora hotela Borovi. Ja moram da napomenem i da kažem da je porodica Selek ne jedan, nego najveći investitor u istoriji Sjenice, a Sjenica se spomenje. I samim tim čitav kraj diže u veliki brend Srbije regiona. Apsolutno. Ne samo Sjenice, već i velikim dijelom Srbije. Mnogo je novaca uloženo u razvoj. I što je interesantno, zapošljavate ljude iz svog kraja. Mogli smo da uvezemo radnu snagu, nismo, doveli smo naše ljude iz Sjenice, domicilno stanovništvo, lokalno, ono što je važno, omladinu. Omladina sve više odlazi van. Mi želimo da je zadržimo ovdje. Hotel Borovi upravo to radi. Poštovani prijatelji, dragi gledalci, dragi gosti, ambasadora dobrodošli, kolegi iz medija, pružam ruku gospođi Lari, koja je